District Road Safety Committee Karbi Longri Abirta Patir Piponsi di Purong Supi Along Sami Road Safety Aputak Chirok to Asai Kedengpong. Puluni ahi thialong ahireng tangrak pen bat kipatong azok banghini atum apran kedam nang. Raki hormu pen inu dabang pu khotkachi raikom saki ari deng kacheng nang. Kaziranga Wildlife Lapen Forest Department atum pens tara aji langsun pi lapen harlong phala along kahumbidam. Puluni APLC atum pen perangkia mai ini ponsi MP Horan Singh biapan lamboy EP. Dilai along kedu soil conservations along le along ador ke so theng pi pang teknik the atum pen road in hupon ada pisami soil conservation department atum pen thangnat da chipudin dekhedet. Aninkanawang stami bad motor ghari ka chingkoi lapen kachitong pen ajok penang an ong dung atum ki afran dam nang lo lapen areng hu ki su pen stami isu ki boyanta chitong ponang lo lasi bad motor ke vek atum phan chirok tok pen ke du thekji phan made labang so puthak pen ke chiri pen ke du ponji thekji phan District Road Safety Committee Karbi Anglong atum pen patir pi ponsi rat atum phan chirok tok pen ke pachini made ke pachiri thekji phan Road Safety are quite by crazy. The Pu Bus 10 Associations asai hematengno along ben sipangcheng ponse are quite by crit roxy arni iruya parman labangso asai kedeng ponse pan pangcheng pon. Laso ohon labangso sai kedeng pon hud radatum pan sami akejoy pen a make charu eded atum pan sami akejoy pen sikilang pada sai sami tengpon. Labang sosai kedeng pon hut Karbi Long SP Sanchip Kumar Soikia, Karbi Long DC Sangpi Mujhumita Bagwati, Karbi Long DTO Bikram Aditya Gogoi lapen ka prek manpeng umda chitong dun. সপ্তাহজোৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীখন আমি আপোনালোকৰ আগত ৰাখিম আমাৰ দ্বিতীয় মহোদয় এইখন আপোনালোকক পঢ়ি পেলাই বুজাই দিব আৰু মই সকলোকে সকলো কাৰ্বি আংলংবাসী এইটো অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ হাততে আমাৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা আছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলি এই পথ সুৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কেম্পত কেনেকৈ ৰাস্তাটোত মানে পথ নিৰাপত্তা মানি কেনেকৈ চলাব লাগে সেফ ড্ৰাইভিং কেনেকৈ কৰিব লাগে এই বিষয়ে তেখেতসকলে জ্ঞান প্ৰদান কৰিব এইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰু যিহেতু আমি এইকেইদিনত আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম যি কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম আমি আপোনালোকক সময়ত এই সকলোখিনি অৱগত কৰি থাকিম। ধন্যবাদ। তেখেতসকলৰ বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। এনেকুৱাকৈ আমি যিসকলক চশমাৰ প্ৰয়োজন হয় আমি তেখেতসকলক একোখনকৈ আমি বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চশমাও প্ৰদান কৰিম যিসকলক প্ৰয়োজন হয় আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা বিশেষ আৰু ফাৰ্ডাৰ মানে আৰু যদি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ পিছতো প্ৰাথমিক পৰীক্ষাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক বিনামূলীয়াকৈ চকুৰ যি চিকিৎসা কৰিব লাগে চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আমি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতো থাকিব আমাৰ গোটেই ভাবিছোঁ যে অহা 17 তাৰিখে আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব। সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি এটা হাফ মাৰাথন আয়োজন কৰিম। এই হাফ মাৰাথন অৰ্থাৎ মাৰাথন এটা 42 কিলোমিটাৰ হয় এই হাফ মাৰাথন অৰ্থাৎ 21 কিলোমিটাৰ মানে মোটামুটি মহংগী যোৱাৰ ওচৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ডিফুলৈকে। এই 21 কিলোমিটাৰ এই হাফ মাৰাথনত আমি প্ৰাইজ মানি ৰাখিছোঁ 10,000 টকা 5,000 টকা 3,000 টকা আৰু 6 নম্বৰ চতুৰ্থ পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ যি তিনিজনে পাব তেওঁলোকক উদগনিমূলক হিচাপে 2,000 টকাকৈ আমি প্ৰাইজ মানি তাতে ৰাখিম। আৰু এই হাফ মাৰাথনটো আপোনালোকে জানে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এটা ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ আছে। ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে আমি এই যে ৰোড ছেফটিৰ মেছেজটো আমি জনসাধাৰণৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যাতে আমি সমাজৰ সকলো আমাৰ ব্যক্তিয়ে গম পায় যে অহা 17 তাৰিখে পুৱা এটা হাফ মাৰাথন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সুৰাপান কৰি গাড়ী চলায় বা অথচ নিচাগ্ৰস্ত হৈ যদি গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত 10,000 টকা ফাইন হয় আৰু তেখেতৰ লাইচেন্সখন 6 মাহৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন কৰা যায়। আৰু একেটা ভুলকে যদি মানুহজনে বাৰে বাৰে কৰি থাকে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে তাত জেলৰ পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা আছে। তাতে অভাৰ স্পিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত
আমাৰ আজিকালি আপোনালোকে কোনোবাই যদি অভাৰ স্পীডিং কৰে তেখেতসকলৰ গাড়ীখন ৰখোৱাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ কেমেৰা আছে, অত্যাধুনিক কেমেৰা আছে। আমি কেমেৰাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ফুটেজটো লৈ লওঁ, আমি কিমান স্পীডত গৈছে আমি গম পাওঁ। আমি 2000 টকা এটা আমি চালানৰ যোগেদি তেখেতৰ আমাৰ ছফ্টৱেৰ যোগেদি তেওঁক 2000 টকাৰ এটা ফাইন লগোৱা যায়। ছিট বেল্ট লগাব লাগে সকলোৱে। আপোনালোকে জানেই যে টাটা কোম্পানী যি গাড়ী বনায়, টাটা কোম্পানীৰ এজন তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ এজন বিষয়া পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে, তেখেতে কিন্তু ছিট বেল্ট লগোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে ছিট বেল্ট চালক আৰু গাড়ীৰ আৰোহী সকলোৱে ছিট বেল্ট লগোৱাটো বাধ্যতামূলক। গতিকে ছিট বেল্ট যদি নলগায় তেতিয়াহ'লে 1000 টকা ফাইন হয়। হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত হেলমেট যদি চালক আৰু আৰোহী কোনোবা দুইজনে লগাব লাগে, কোনোবা এজনেও যদি নলগায় তেতিয়াহ'লে 1000 টকা ফাইন হয়। আৰু যিজনে চলাই যায় তেখেতৰ লাইচেঞ্চখন আমি 3 মাহৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন কৰোঁ। গতিকে অভাৰ স্পীডিং, ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং, ছিট বেল্ট, হেলমেট এইকেইটা বস্তু আমাৰ এটা পঞ্চসূত্ৰ আছে যে পঞ্চসূত্ৰৰ মতে যে গাড়ীখন চলাওঁতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। অভাৰ স্পীড দিব নালাগে, অভাৰ স্পীড দিলে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। মদ্যপান কৰি গাড়ী চলাব নালাগে, গাড়ী চলালে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। এই 3টা কাৰণত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। কিন্তু ছিট বেল্ট আৰু হেলমেট যদি লগায় তেতিয়া দুৰ্ঘটনা হ'লেও মৃত্যুৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট কমি যায়। এই 5টা সূত্ৰ যদি মানি চলে তেতিয়াহ'লে দুৰ্ঘটনা নহয়, আৰু কিবা কাৰণত যদি হয়ও প্ৰাকৃতিক কাৰণত তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যায়। মাইনত এইটোৰ ব্যৱধান ৰাখিছে। যদি কোনোবা আণ্ডাৰ এজ অৰ্থাৎ মাইনৰ যদি কাৰোবাক যদি গাড়ী চলোৱা অৱস্থাত পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ যিজন গাৰ্জেন, এই গাৰ্জেনৰ ওপৰত গোটেই দায়িত্বটো আহি যায়। গাৰ্জেনৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে 25,000 টকা জৰিমনা, 1 বছৰ পৰ্যন্ত গাৰ্জেনৰ জেল, আৰু যিজন মাইনৰ অৰ্থাৎ মাইনৰে ভায়োলেশ্যনটো কৰে তেখেতক 25 বছৰ বয়সলৈকে, আৰু তেখেতে এনেই আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি 18 বছৰ লাইচেঞ্চ পাব পাৰোঁ। কিন্তু মাইনৰ যিজনে ভায়োলেশ্যন কৰে এই ভায়োলেশ্যন কৰাজনে 25 বছৰ বয়সলৈকে লাইচেঞ্চখন তেওঁক নাপায়, তেওঁক লাইচেঞ্চখন দিয়া নহয় তেতিয়ালৈ। Kidamtang arkoni phai kep arni gangsam por phai pora minute likep apor malom utor burgu police station se palopon angkang pluni ti athinu along ihuma bait hadap inti hu abang phu phan ahireng tangrak pen bait kibat tong kang ajok bait kebek abang phu lapen ket thabdu matum sami kachi pheri pen bait kebat chat hektik ajok aphiolong bait ket thabdu abang phu sami ahireng tangrak pen chekoi kang phudlo tong kang areng hu geso abang phu hedep inti phan sami adungrai kedu atum pen tong se kot pen Puluni hospital along sekelang sia phan sebi pondo bonta doktor atum pen ladakion ele puthot dipule chepon throipu dipu medical college and hospital along ke chepon bom ajok bangke afan damnang jilo lapen lapuna bait pen ke klokang phir abang pu ben sami hering tangrak pen areng hu soponsi bukla hospital along an selang ponlo lapen alang li phan sami puthot bukla ke ele puka freding ba chepon toy pen ajok lapuna nogong ke chepon bom ahut Dogmuka police station athinu along alang li sami afan damnang jilo bait ke patong pen afan gedam joya bang thu la bangke Puluni kania inti arong Amerika hadap inti arong sorpusi pangthekpon lapen bait along kat thabdun pen afran kedam ju abang pula bangke Puluni pamgaw arong Amerika bikobura pusi pangthekpon lapen bait kevek abang pu mate bait pen kar longju abang pu Puluni pamgaw asal songkor borwa pusi pangthekpon ti pangthekpon pu wai fit sami alang li aphan police atung pen smi nona marki kinep nang long ledet lapen aghari sami kinep dun long ledet jok non bakke agharian number sami pangthekpon long ledet lo lapan lapunat pherang ki atum ami bihta kinep dun bom hut ambang kelabang so bai dapan kinep dun long li lapan number sami pangthek dun long ledet ajok non bangke lapan so number sami pangdak pon dekhe lo labang so buthak lapuna utor borbel police station arai ke dolong raikom saki atum sami labang so buthak ton alang litum kiri ke kuru kasai dengpon bom lo Koloni ben sarhoning ti Karbi Longri Abirta Kedamtang arkoi ni phai kep arni lakha engkho raponi lip MSc consensi ge palopon taraji alang sumpi lapent harlong phala along Kaziranga wildlife lapent forest department abitinga tumpen kohumbuya sai kedengpon Taraji lang sunpi hanlo lang sunpi buki kelang minai bang pusi alang di tumpen puthot pa chini pontu lapen lansot kelang lapuna da bangsu hawar along kelang mimi ason la bangki bukek busu pen chenglok kangsara pipi ason mungstami du piglang bon semi lapuna to work henu parpik ajok rada tum lahai kelang jiaphan
kiwang ji phan ma sapsu ki sung do koklo la si Karbi Longri Thomas Council sim Dr. Turam Ranghang MP MLA MEC atum pen si Prabjin pe labang so hawar along sami tourism department atu pen pring pon si labang so sai made to work islam pon sonti me parji pu si alang li hintum pen chuniri pon thu Dolamara pen Semsing Engleng Karbi Longri Abirta Di lamang so tarapung hawar long nitum aphan arnam nang thik pi la taraji langsun pi teka tarapung langsun pi along pini si project la pen manghume me alu hitum hita medak hitum chetong pon lo asi kahora pen ke bang forest department tum pen chenglok la wildlife tum pen chenglok hitum long nang humri lo la bang so langsun pi gelang je phan athega lang tum dak penang aning che parong tekang lo mon tala tum isi ningduk la pen isi ni tum han kithan tekang bang la lo labang so dim chi pa develop ji po tang te nang tum kedam ke bang towar bang asap chi pe mi pon chotha pu si than tekang lo sinon ni tum bang ke labang so alam kardulong pen apot thirik lo ni tum labang so sap o gari so anda ke pawang je phan la pe muni tum han na ke pawang je phan to ko dim si ta me isi ka ching thur war sai nang pa thek long ji phan ni tum ning hang olo si ta me ni tum jak kong ave ni tum thang na ta buddhi ave ke klem ni phan bimane tum dim ke nang tum chini tarapung lage develop ka be pina dim ke pa phi he ka dim puna tum chini lo aposi adim bang lang misen lo ta me ni tum phan isi labang so dim long munit ke pawang oje phang ke towar misen ji aposi labang so towar pu tha ke ni tum kopi bensi klempo lage nang tum ke the ke ding tum Karbi Long district council chari chalong matum lapen Karbi Long district along ke claim ke da matum akaprek ka department tum ke the ke re ke plang phi tum ni tum han nang lang den pen labang so dim long ta me pa develop nang pa ching thur nang pu aphana tum ning hang tha pu si ni nang tum han chuning ridun atheke ne li penang an ji ke ding ning kan suri ni ra ingkoi ning kan pelo ni labang so lang sun phan ke mang pon Dr. Misen Arnam ki thik dim do monit ki joi ke lang avar sai ki pison te ni tum dim ta ching thurun po pusi ni ma tha pon chan te na lino no so committee long ke committee president ma secretary lo la son lo ne li kene la so committee bang ne li se form lo bonda president ka prek du lang se ta me ne li advisor son se che plan lo advisor son se bidi sore pidon bom lo la so di isi lam the ne li ningarong pik bangala lo Chukidam tang penangan ciklo jona prang labang so tarapung tu dalamara la sodak isi korte tumpen lapen jirpi tumpen lapen tarapung bike kido tum an pen labang so tangka isi hini cirung pen apot labang so towar tame penangan chun lo la akithe ding tum ta akirap dun thepik puneli chini lo lapen apot se chun lo ningarong pik lo lapen la lanso se non ni tum kidor plub la pukelang lapen choklim la pukelang apot si ni tum lanso se chingthur sinang lang apot si munit ke dopik pena posi ni dam ningarong lo sinon bangala pu anta labang so towar nang pa pleng huji phanta ne li choni ripon lo chante la non hala dara tara dolomara se puthu non isilam lo ali bang ke non tarapunga nang le lo la sala tarapung bazar complex non nang dak nang le tumadim an ke towar avilang ko yalo gadi ho la so dak ke towar gari truck lapen bike chiwangi phanta ho bidha ave pina da kilometer kan bak do lang nang la dak kilometer ke thom so se cholan bak do nang la Khathiti Raikom Saki atumban kedu kachurok tok ajok lapen joy pen bita kilang dun ateng plan si kedam tong arkoi ni phai ke barni Khatkati police station ke parlopon angkang Janak bukhuri ahawar along keton kilang lapen gari motor ka cheleng along tiri ke kuruk dun asai kedeng bomba por of ahut ihu bakar registration number AS01AA 3848 along kuruk dun si sabon hom engkoyan longpon lapen labang su sabon hom long raki hormuma di heroines gram pharo ke thomra thongke bra trokan longpon labang so karkte warabang tu labang ki Sabir Hamed Samar Puk Asor Pusi Pang Thekpon la so sai reng pon along C20 BN CRPF UC Chitak Ravi Gil AWSDPO Bogajan Khatkati OC Lapen Khatkati Police Station along ke Raikom Saki atum chirap situdun si labang so sai pachun bom Santi di pen projenterang Karbi Longri Abirta Arkoi ni pai Kri CR ni Huloni APHLC atumpent Perangkia Mai Inipon labang so Perangkia Mai along Holoni APHLC Mai Pudrom Timung pen Kaningzei pon ateng ki Karbi Long MP Horan Sing bi alang di ki Karbi Long hemprek a Parman resim kang tang ki odabang pulo lapen hemprek a Parman se alang ni Panske rat atumpen MP stambi pahai pon lo bonta non Kamatapur atumapan hemprek ki PG po hodabang ki alang li MP Horan Sing be ki parliament along samit hangnaranta lam ningzei dunai hedet labang ki Karbi Long rat atumisi
ko pai kelang nolu bes alang ni ning jepon la si alang li ke MP yang hoi kang ni ji phan semi arona velo pusi alang li tum ben MP horen sing be phan arbok pon lapen ke isia por alang li UPDS along klembang ku lapen hala bangso UPDS atuma ke mang ke hemprek madang te tu pur e pacun jia phansi alang li tum isia por bangke UPDS penak ke song hala politik sabu a platform long wanglo alang li MP cipaman lo ulodang te alang li ke Karbi Anglong lapen NC Hill a farman si MP ke manlo ulodang te Karbi Anglong akang cir kopi lo lapen NC Hill akang cir kopi lo ini tu makang cir ke ladake autonomous state madang te tu pur e men long lam the labang so state put hak lam bangke ningje jun de da bangke lag bangke ilitum ko pai ke lang nulu non het jong komota pura phana bangke pangdak ponelu state ki pipon je phana bangke sita ilitum along ke article 244 ke constitution long sitok anglo aprobion ta do anglo bi anglo tebon sita me pinilitum Karbi Anglong la penin sihil IMP horensing be bangke lam the sita jaigun the hai he puno dangte alangli MP ke manji inut ot awedet lo APLCC mai pu jai ka thar ke rada thum phan 6 schedule alo thui long ka tok da puthak chi rada thum phan ke than phachini pon bom lo bon samila pu na non ki khibong MP horan sing be ke 6 schedule puthak chini ne pin si APLCC mai pu jai ka thar phan Lucifer pu akoi ki pi pon ki MP horan sing be ban ki constitutions aron karkan lo pu si APLCC phloni constituency mai pu dhrom te mung pan pu thot MP horan sing be phan arbok pon thu phloni ben sar honing ti Karbi Longri Abirta arong ke tek long pen anam kadom dei anam bang so purui rong pen nong we ne hem ne somar kado ka we hem isi chodor plub apurui nang pinchong bitap ka dom sang ka taksi dake aron marin Karbi honghari tado Karbi kisan tado lasi social media long tek long lo Karbi akhe phan kapayok dia bang thu nang kang elo mana ilitum le bai pela long le ilitum EPSL sa presiden aphan kathar sar aphan Lucifer puke alang like konat pentong la bangso angkur pulong ke endam lo ne chinde te la sol Lucifer ahok lo forensing be ke inut MP lo ulodang te alang like constitution ateng pensi ke kroy nangi bang phulo lapen constitution alam সংবিধান আলাম আলাং লেকে রার আফান কে পাচিনি আবাং ফুলো পিনিয়ার নি আবাং কে লা ধর্ম আমেন পেন লা বাংসো APSLC প্রেসিডেন্ট জি আই কাথার সার আফান আবাং কে লুসিফার মাদাংতে আলাং লেকে ক্রিশ্চিয়ান আলিদা বুঝিপু পুরো দাংতে হারা দাক কনস্টিটিউশন আলং কি কপি সিকিপু ইলেকুম ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন Secularism democracy country pusipun di tepon sita me alang li bangke pini ke ladake dharma alam ke wan pulodang te inuda MP hoi pen bangke alang li ke constitution si karkan lo pulodang te inut MP ke manun ji or dolang ma avelu nili pudam ji bangke Itulah jai kathar phana karbok pon thu la bangke nanghume me alam lo non kathar sar ke constitution long matan de 6 schedule ron along hala bangso ron ke to ka lo si pur ang si ke than pulodang te alang li ke thanang ji ke right lo lapen horensing be ke non ke lapuson alang le phan kar bok ke alang le ke constitution alam ke chini nepin lo lapen aron alam chini nepin lo alang li MP ke mana bang ke la bang so farman le रात के पहाई गली रात के भूत के जो गली नांग ले ऑटोनोमस स्टेट पुथा लापेन आरोन लबांगसो कारकान के पिन पेन आरोन ऑथिम पेन नांग li bangso 60 dola farman mang de ऑटोनोमस स्टेट farman Karbi Anglong akar I la so puthak si je song dun ja phan bangsi alang li phan ke MP ki toy dun ke ta non ke komane je ai ka thar ke rar phar ke pamang hu ke kumat long pamang hu ke alang li horen sing be ke pamang hu lo lasi nili tum
Fuluni constituency ben ki puji bubang ke lahen lo. Horen sing be inut MP lo. Alang li non setting MP lang. Alang li thang bak be alam. Lapuson karbok tap karbok pru bang ke chok chelo. Ili tum karbiang long la pen NC Hill. Hala bang so akar ile nang li parliament long lam the paklang dunot. Nili tum ki puji bubang ke. Nang li jong sila bang so lam the paklang dunai ye pulo lang te. La bang so MP pen arpu pen ci obu mu. Tek te pulo lang te. Ate rada tum na pahay ke nang li tum apana bang ke rada tum akisung aparmansi. La bang so akari aparmansi nang li fan MP na pahay lo ke. Dilai NS 39 to RP akung along kepa nong tang soil conservations along li along adorke su thengpi non malam thengpi kang hultum angton pen kerot pon pent labang su pang thai pon danga puthak semila punat soil conservations along chukomar atum chi thegnong le det ke isi manghu pon mimi khangjang soil conservations a department pen ke paropon angkang along semila punat thengpi kang hu pon longlok labang ki soil conservation da chukomar atum asai ke secretary pins mate labang so sai long semi ke chrab dun do kok ma pustemi karju pon mimi asai stami puthot du pon chutok la silabang su soil conservations along li along thengpi adorge su labang su kang hu kirot pon bangke ki khanguna kenang sol pusi adung rai ke du aratum pen chirok tok atum pen than pon renti labang so puthak sami kedam tang arni sami Karbi Longri songs Bogozan district committee atum pen sami soil conservations along li along sami lapunat aron ria tumpen thengpi kang hukirot pon lap thak sami alang li tumpen patai phrangke mai ingni pen pachni ponde da sami ini arnian talapunat soil conservation department atumpen labang so puthak tarli bledet mati kechelang dun dedet aputhak sami rat atumpen puthot ningduk pak lang pon benti sangti di pen presentaran Karbi Longri Abirta